na Mungu apewe sifa kwa jina la Yesu Kristo. Turayishimiye cyane. Tunamshukuru sana. Hari ubwoko bwazize kudashima. Kuna taifa ambayo lilipata shida sawa ya kutoshukuru. Ariko reka mfatanye n'abera bose. Wacha nishiriki na watakatifu wote. Tushukuru Mwami wacu. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Yadukoreye byiza. Alitutendea makuu. Igihe umusaza wacu yaratangiye ikibwiriza mu minsi yatambutse. Wakati mzee wetu alianza mahubiri wakati siku zilipita, yibutse inkuru ze na Valerie. Alikumbuka habari zake pamoja na Valerie. Yibuka inkuru yavuganye n'abaturage bo mu gihugu cy'u Burundi. Akakumbuka habari ambayo aliongea pamoja na raia wa Burundi. Ubona avugaga ni Brekimas. Yule ambaye nilikuwa nasema ni ndugu Brekimas. Yaraganiriye ibiganiro byinshi. Aliongea maongezi mengi. Aramubwira ati, wakamwambia ati mbe frere Brekimas, ndugu Brekimas, ati mu bintu byose biriho, kwa vitu vyote vilioko, nta kintu cyiza nko kubaho. Hakuna kitu kizuri kama kuishi. Umuntu uriho none, mtu mwenye kwako leo, afite amahitamo yose. Ana kuchagua yote. Ukumva ibyiza dufite twe bakiri. Bwana mema ambayo umuntu ukiri mtu mwenye nta cyiza nko kubaho. Hakuna kitu kizuri kama abifitiye inyungu nyinshi. Una faida nyingi. Zo kumwica nangwa kumukiza. Kumwa wa kumponyesha. Rero tuje dushimira Imana. Tuwe tunamshukuru Mungu. Yibonye bukeye. Wakati tunaona kuna kucha. Inyoni ziraririmba. Ndege zinaimba. Koko zikabika. Kuku zinawika. Ihene zikabira. Mbuzi nazo zinayamba. Inka nazo zikayamba. N'abashumba. N'abachungaji. N'ibiti. N'imigezi irahora. Na mito nayo inavunjika. Niyo mpamvu Uwiteka yavuze ati, ndio sababu Bwana Mungu alisema eti, niyo mutandirimbi hata hamuniimbie. Gihe yarabagezemo wakati alikuwa anawafikia, batangiye gucaha, walikuwa wanaanza kuchemea umurimo w'Uwiteka, kazi ya Bwana. avuga ngo aba naho batarangurura, hawa hata amabuye ambao yataimba. Dusome ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'Itangiriro. Simameni tusome kitabu kipatikana, maneno yapatikana katika kitabu cha Mwanzo, igice cya 12, sura ni 12. Turasoma imirongo migufiya. Tasoma shairi fupi. Ndi mwene data turebere ubutumwa bwiza. Ndugu naye tuangalia habari njema ya Yohana. Ibice 21, sura 21. Akianzia shairi wa kwanza. Tutamwambia mahali atafikia. Akianzia kwa Mwanzo. Tutasoma kwa jina la Yesu Kristo. Uwiteka ategeka Aburahamu. Uwiteka ategeka Aburahamu ati, va mu gihugu cyanyu usige umuryango wanyu acha jamaa yenu n'inzu ya so, nyumba baba yao, mu gihugu nzakwereka. Wende kwa nchi nitakuonyesha. Nzaguhindura ubwoko bukomeye, nakubadilisha taifa kubwa. Nzaguha umugisha, nakupa baraka. Nzogeza izina ryawe, natangaza jina lako. umugisha, kandi nzaha umugisha abazakwifuriza, wale watakuitajia baraka. Kandi nzavuma pia nitalaumu. Nzakuvuma, nzavuma. Kandi muri wowe ndani yako nimwo imiryango yose yo mu isi izahererwa umugisha. utapata baraka. Aburahamu aragenda nk'uko Uwiteka yamutegetse, kama vile Bwana alimwagiza. ajyana nawe, akaenda pamoja naye. bavaga i Harani. walikuwa wanatoka Harani. Aburahamu yari amaze imyaka 70. alikuwa amemaliza miaka 70 ikusi. Aburahamu ajyana na Sarai, akaenda pamoja na mkewe Sarai, na Loti umuhungu wabo, pamoja na Loti mtoto wao wose bari batunze, na mali yote walikuwa nayo, barokeye i Harani, ambayo walipatia Harani. bavanayo n'abaja, wakatoka na wajakazi, bavanwayo wakaondoka no kuja mu gihugu na kwenda nchi ya Kanana. Kanani ubwabo niho basohoye. pale waliwasili, anyura muri icyo gihugu, kwa nchi ile, agera
Aburahamu anyura muri icyo Ibrahimu akapitia nchi ile agera ahitwa Shekemu, mahali panaitwa Shekemu, ahari igiti cyitwa umwelayo naitwayo mzeituni cya Mamure. Mamule. Muri icyo gihe, ndani ya ile wakati umunyakanani yari muri icyo gihugu, ndani ya nchi Uwiteka abonekera Aburahamu aramubwira ati, urubyaro rwawe nzaruha iki gihugu, taupa nchi nzaruha iki gihugu taupa nchi hii ukibamo, waishi ndani, kukibamo. kuishi ndani. Turasubira ku murongo, utarudi kwa shairi ya pili. Uwiteka abonekera Aburahamu aramubwira ati, urubyaro rwawe nzaruha iki gihugu, taupa nchi hii, yubakira ibicaniro akajenga madhabahu Bwana wamubonekeye, ambaye alionekana kwake. avayo aja ku musozi, akatoka huko akaenda kwenye iruhande mlima rw'iburasirazuba wa mashariki, Beteli, abamba ihema rye i Beteli ari iruhande rw'iburengerazuba, na Ayi iri iruhande rw'iburasirazuba. Iburasirazuba yubakirayo Uwiteka igicaniro, yazaza izina ry'Uwiteka. Aburahamu akomeza kugenda yerekeje i Harani, yerekeje i Negevu. Amen. Bene data abonye ubutumwa bwiza bwa Yohana arasoma. Mungu aliyepata habari njema ya Yohana anasoma. Amen. Tiberiya yiyereka acha Simoni Petro na Toma witwa Didumo. Subiremo. Hanyuma y'ibyo Yesu yongera kwiyereka abigishwa be ku nyanja ya Tiberiya. Yiyerekana atya: Simoni Petro na Toma witwa Didumo, na Natanaeli w'Ikana y'i Galilaya, na Zebedayi n'abandi bigishwa babiri bari kumwe. Nuko Simoni Petro arababwira ati, ngiye kuroba. Baramubwira bati, natwe turajyana nawe. Barahaguruka bikira mu bwato, ariko bakesha iryo joro ari ntacyo bafashe. Umuseke umaze gutambika, Yesu arahagarara mu kibaya cy'inyanja, ariko abigishwa ntibabimenya ko ari we. Yesu arabaza ati, yemwe bana banjye, mufite icyo kurya? Baramusubiza bati, ntabyo. Arababwira ati, nimujugunye urushundura iburyo bw'ubwato murafata. Nuko bararujugunya, ntibaba bakibasha gukurura kuko ifi zari nyinshi. Wa mwigishwa Yesu yakundaga abwira Petro ati, mu mwami Yesu. Nuko Simoni Petro yumvise ko ari umwami, akenyera umwenda kuko yari yambaye ubusa, yiroha mu nyanja. Ariko abandi bigishwa baza ku bwato, bakurura urushundura rurimo ifi kuko batari kure y'inkombe, ahubwo hari nka mikono 200. Bomotse imisozi babona umuriro w'amakara n'ifi zokejeho n'umutsima. Yesu arabwira ati, nimuzane ku ifi maze gufata. Simoni Petro yikira mu bwato, akurura urushundura imusozi rwuzuye ifi nini 150. Ariko nubwo zari nyinshi zityo, urushundura ntirwacitse. Yesu arababwira ati, nimuze murye. Ntihagira n'umwe wo muri abo bigishwa be agutinyuka
kumubaza ati urinde. Amen. Imana iri umugisha amagambo yayo mu izina rya Yesu Kristo. Jina la Yesu Kristo. Data wa twese, Imana ishobora byose, tugushimiye kubw'amagambo yawe yera amaze gusoma. Tubabarire amafuti yacu maze utweze aya magambo amaze gusoma. Jewe n'abateranye udukuriremo ibyo kurya, tuvaniremo imbaraga, tuvaniremo umuti, uze wigaragaze, ukorane natwe, udutambagize, bisabye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu Kwa Kristo. jina la Yesu Kristo. Hakuna jina lingine. Nta n'ibindi twavuga, Hakuna lingine nta tutasema. n'ibindi twakora. Hakuna lingine Icyo tutafanya. tuzakora cyose Lingine ni mu tutafanya. izina rye. Icyo tuzavuga ni mu izina rye. Icyo tuzubaha ni we wenyine. Hayo pekee. Abashyitsi Wageni na bene urugo na wenye nyumba tubakiriye ku meza y'umwami. nakaribishwa kwa meza ya Bwana. Twasomye amagambo maremare, Tulisoma maneno marefu. ariko ntabwo ariko yose turi buyaganire. Sio yote tutaongea. Turavanamo igerero ryacu ry'uyu munsi, Tosha sehemu yetu. birasigara Yenye vitawaki tuzacungura, tutaendelesha. birasigara Yenye vitawaki n'abandi bazabiduhereza. wataviendelesha. Ibirasigara Yenye vitawaki nuko Imana iraba yabigena. ni vile Mungu atakuwa ameviandaa. Nta kindi tuzanye, Kuna kitu ambacho tunaleta. kuko n'ikindi gihe twarababwiye Maana na siku nyingine tuliwahi kuambia hatuna mambo mapya, hapo dufite ibisha. nta bisha dufite, Hakuna mambo. ahubwo ni bya bindi Hali ni yale. bya bindi twariye ejo Yale nibyo turongera kurya none. tutaongeza kula. Biratangaje, Nashangaza. binarababaje kuba wagutekeye umwumbati none Kupigia mhogo leo. tigukwice, Haikuwa. bakongera kuwuteka nimugoroba ukatangira Hata kuwusuzugura. kuisalau. Biba bigoye cyane. Nachosha sana. Imana yacu Mungu wetu. ni Imana ifite amabere atanu, Mwenye kuwa na ni Imana majibu. yonsa, ni Imana ubwayo, ni Imana itananirwa. Mungu Igihe achokaje. cyose iyo dutekeye, Zote. nta handi dukomora ibyo kurya, Tunatosha nta chakula. handi tubona ijambo, nta handi tubona imbaraga, ni mu ijambo ryayo. Yariduhaye ntihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Iyo twari turi kumwe namwe Jana tulikuwa pamoja na ninyi. Twaganiriye amagambo meza, Tulikuwa tunaongea ari mu maneno gitabo mazuri. cy'imigani. Kwa kitabu cha Mezali. Ntabwo ari imigani y'ab'isi, Mezali ya ntabwo ari imigani y'abakecuru, ntabwo ari imigani y'abasaza, ntabwo ari imigani yayindi y'amaguru ya sarwari, ntabwo ari ya migani y'inkware n'inyoni, ntabwo ari ya migani yo kuvuga ngo impongo yambaye ipantaro, ahubwo imigani ni imigani ya Salomo. Salomo umugaragu w'Imana, Mtumishi wa Mungu. Salomo mwene Dawidi. Salomo mtoto wa Ni Daudi. imigani yo kutumenyesha ubwenge hamwe n'ibibwiriza. Pamoja na mahubiri. Sinzi niba muri kumva yavuze. Kama unasikia maneno haya. Twari turi kuganira ijambo rigira riti inshuti nyanshuti. Rafiki wa kweli. Ayo magambo twayasanze mu gitabo Yale cy'imigani, maneno tuliyakuta. imigani ya Salomo umuhungu wa Dawudi, umwami wa Isirayeli. Mfalme wa Israeli. Twavuganye ko ari imigani 3000 Tuliongea kwamba ni Mezali 3000 yanditswe muri Bibiliya inaandikwa ndani ya Biblia n'indirimbo na nyimbo 1005, 1005. kuko Imana Maana Mungu ni Imana. ni Mungu wa Imana kweli. ni iya mbere, Mungu ni wa kwanza. niwe uzabanza, Yeye niwe atatangulia. wabanje, Alitangulia. niwe uzaheruka. Yeye atakuwa. Imana yacu ni itangiriro n'iherezo. Ile mwanzo na mwisho. Ahandi mu yindi mvugo ngo ni Alfa na Omega, Alfa na Omega. itangiriro n'iherezo. Mwanzo na mwisho. Alfa mu rurimi rw'Ikigiriki Alfa kwa Kigiriki. ni inyuguti ya mbere mu rwo rurimi. Omega mu rurimi rw'Ikigiriki ni iya nyuma. Ya mwisho. Inyuguti O Nukta O. mu rurimi rw'Abagiriki yari inyuguti ya mbere. Kigiriki ni nukta ya mwisho. Alfa ariyo A Ndio mu rurimi rw'Ikigiriki ni iya mbere, Kigiriki ya kwanza. kuko twiga mu mashuri duhereye kuri A. Imana rero ntabwo ifite itangiriro n'iherezo, ahubwo Imana ni Alfa, Imana ni Omega, iri hano ikaba na hano, ni itangiriro n'iherezo. Mwanzo na mwisho. Ibyo utazasanga mu byahishuwe Utakuta ndani ya tubisanga mu itangiriro bizaba bitariho. utakuwa ni habibi.
iyo niyo mana yacu. Imana yacu ni itangiriro n'iherezo. Uyu munsi dufite ibindi Imana yaduhaye ari byo tuzanye, nibiba byinshi bibashimishe, nibiba bike nabyo bibashimishe. Turaganira ijambo rigira riti dufite Imana idahinduka. Dufite Imana idahinduka. Rero turi kuganira ijambo rigira riti inshuti nyanshuti. Twasanze inshuti nyanshuti ari umwami wacu Yesu Kristo. None uyu munsi turaganira ijambo rigira riti dufite Imana idahinduka. Hari abafite Imana zihindagurika. Hariho Imana zuba, hariho Imana kwezi, hariho Imana nyinshi cyane zihindagurika. Ariko Imana yacu ni Imana idahinduka. Uko yari ejo niko iri none niko izahora iteka ryose. Izina ryayo ni Yesu Kristo. Imana niyo rero yavuganye na Aburahamu. Imaze kuvugana na Aburahamu iramubwira iti sohoka mu bwoko. Aburahamu yari umukarudaya. Iwabo w'abakarudaya baramyaga ibigirwamana. Aburahamu Imana iramuhamagara iramubwira iti Aburahamu nguhaye itegeko, namaje kureba mu mutima wawe, namaje kureba ko ufite urukumbuzi rwo kumenya. Kuko Aburahamu yitegerezaga ibishushanyo byose yakoraga. Aburahamu umugabo witwa Tera yabazaga ibishushanyo, abashaka kuja guterekera bakaza bakabigura bakaja kubisenga nk'imana zabo. Aburahamu yabyitegereza agatekereza ko hari indi Mana atarayibwirijwe, atarayibwiwe, atarayumvishe, ariko mu mutima we, mu mutima nama akumva ko birashoboka hagomba kuba hari indi Mana. Imana ubwayo ireba mu mutima wa Aburahamu. Kuko Imana yacu ari Imana idahinduka, ni Imana idahishwa, ni Imana itabesha, ni Imana ireba mu mutima, ni Imana yinjira ihereye ku bworo bw'ibirenge ikageza ku rutwayo. Dufite Imana idahinduka. Iyo Mana ni Imana ireba, iyo Mana ni Imana yumva, iyo Mana ni Imana ikora, iyo Mana ni Imana ivuga, iyo Mana ni Imana itegeka. Izina ryayo ni Yesu Kristo. Iyo itegetse nta n'umwe wayivuguruza. Yategekeye Yosuwa igihe yarwanaga n'abanzi. Abanzi bararwana. Yosuwa aritegereza abona bugiye kwira, abanzi bataraneshwa. Yosuwa ahamagara Uwiteka aravuga ati manitse akaboko, wazuba we hagarara, nawe wakwezi we hagarara. Imana yacu ni Imana itegeka, ni Imana idahinduka. Imana yacu uko yari ejo niko iri na none niko izahora ibihe byose. Ibwira Aburahamu iti Aburahamu sohoka uve mu gihugu cyanyu uje mu gihugu nzakwereka, kandi icyo gihugu nzakwereka nzaguhindura. Imana yacu ni Imana idahinduka, ariko ni Imana ihindura. Yabwiye Aburahamu ngo nzaguhindura, nzakuvana mu bakarudaya uzitwa umuheburanyo. Imana yarabikoze, nishimwe nihabwa icyubahiro. Imana idahinduka iyashoboye guhindura Aburahamu. Imaze guhindura Aburahamu imuvana mu bakarudaya imuhindura umuheburayo. Iyo Mana idahinduka ndayishimiye, nanjye yarampamagaye irampindura, imvana mu gaturika, imvana mu baporoso, imvana mu basepake, igita ubwoko bwayo. Ubundi umwana w'Imana, natwe turi abana b'Imana, namwe muri abana b'Imana, n'abariya ni abana b'Imana, aba nabo ni abana b'Imana. Ariko uko tuzamera ntabwo byari byagaragara. Umwami wacu ntagaragara, jewe nawe, jewe n'abateranye, kuko ari Imana ihindura, izaduhindurira amateka, natwe dusa nayo. Nihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Nawe wateranye n'umushitsi ubishaka nawe yaguhindura. Nawe wateranye n'umusepake yakuvunjira nk'uko yavunjiye, yakuvunjira nk'uko yavunjiye Kabagema, yaguhindurira nk'uko yahinduriye Fred Dasi, ikaba Imana yawe. Iyo niyo Mana twizeye, niyo Mana turirimba. Iyo mvuze tubyumva kabiri, twabyumva kabiri. Wareba umusere agakinga amaboko, wareba umufurere agakubita akaruhu.
Imana yacu, Mungu wetu ni Imana idahinduka. Mungu habadilike, ariko kubera yuko idahinduka lakini sawa habadilike, nta n'agacu na kamwe karimo yo ko guhinduka. nada kubadilika. Ikitegereza Gerard, Natazama Gerard, inzoga yaramunaniye, pomba limushinda, ikagenda igakamo napiga gasi na gazi iratuma izimuka, ambayo itaacha na yageraho inzoga iri nafika kwenye pombe akamera hii nk'uwe n'inyamaswa y'inkazi sana, nyama kali agakikira, anapita pembeni. Gerard akaba arahindutse. Gerard anabadilika. Imana yacu imeze nk'umucuzi. Mungu ni kama mfuaji. Umucuzi afata intorezo yashaje, piga kama ambayo yazeka, afata intorezo shoka yashaje, ambayo zeka yashaje itagisobora gupasura ibiti, akayifata akayicanira, akayivuguta akayikubita mu muvuba, ikayayuka hakavamo intorezo nshashi. Umwami wacu ni umucuzi. Abari babi yabahinduye beza, abari abagome yabahinduye abana b'Imana. Izina ryayo rihabwa icyubahiro. Yampinduye nawe wateranye niguhindure. Yahinduye bashiki banje kuko ari Imana idahindura, ikaba ishoboye guhindura. Ni Imana idahinduka ariko ishoboye guhindura. Nawe yaguhindura none. Ahasigaye nawe ukaba umuririmbyi, nawe ukaba umubwirizabutumwa, nawe ukaba umudiyakoni, nawe ukaba umwana w'Imana. Imana yacu iguhinduye, Mungu akikubadilisha nta na gace kisigaye, kuna kitu iraguhindura, ikagutengeneza, ugahagarara, urakurebaho wese akavuga ngo buriya we biri kugaragara ko amaraso ya Yesu Kristo yamumenekeye, ukatandukanye n'abandi. tofauti na Iyo wengine. umuntu acunguwe Kabuta nakombolewa aba yaragiye gupfa. karibu wafariki. Iyo umuntu acunguwe Kabuta nakombolewa aba hari ibyaha bigiye na kumuhindura. vitu ambavyo Iyo Imana igucunguye Kabuta nakombolewa ibiguhinduriye, na kubadilishia byari bigiye kukwica ibivanye mu nzira aho bigushyize mu nzira y'ibiragucika. Iyo Mana yabikoze ntihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Kandi ijambo rigira riti dufite Imana idahinduka. Mungu habadiliki. Iyo Mana yacu idahinduka, Mungu wetu ubwayo habadiliki. irahindura. Hayo Iyo Mana inabadilisha. idahinduka Mungu habadiliki. yahinduriye abigishwa Badilisha wanafunzi. igihe bari baraye ijoro ryose, Waliala usiku bari wote. kuroba Wakivua bakesha samaki ijoro ryose, usiku wote. uko mwene data yasomye Kama vile kandi tukalisoma. ifi nimwe bafashe. Hakuna samaki Bibiliya walipata. yaramfite Biblia takatifu ni nayo. ivuga ngo Nasema eti bararobye, walivua. igihe yabagezeho babonye amafi menshi kugeza ubwo n'urushundura Mpaka wao bananiranye kurukurura, washinda barahamagarana. wakaita Petero ahamagara Yohana ati ngwino udufashe. Njoo nisaidie. Yohana ahamagara Petero Akaita Petero. ngo natwe ifi zabaye nyinshi Hapa samaki ntabwo twashobora kubafasha. hatuwezi Umwami kuwasaidia. wacu Yesu Kristo ntabwo yarekeye aho, yari yababajije ngo ese mufite icyo kurya? Baravuga ngo ntacyo. Mu guhindura yahinduye ngo n'uzihiye, mu guhindura yahinduye ngo n'imitsima. Iyo Mana yahinduye nawe mwiguhindurire. Ibyakunaniye Imana ibihindure, ibyakuyobeye ibishyire ahabona, ibyakuziritse nibifungure. Petro, Abarobyi benshi wavuaji wengi, uko mutaragerayo bamwe, maana hakuna wamoja hamujafika kwenye wanavua. ndagezeyo Mimi nilifika aho bitaga Imagari, kwenye walita magari, ntabwo bambaraga. hawavalake. Niba ushaka kugira ngo Kama unatafuta kusema ube muri bamwe barobye, uwe ndani ya wavuaji, ujye utinya ijisho ry'Uwiteka, unaogopa jicho la Bwana. wigane Petero. Uige Petro. Petero ari mu bwato, Petro akiwa ndani ya marikebu abonye ko Imana igiye kumuhindura, aliona Mungu yu karibu kubadilishia, yikubita mu mazi akalipiga ndani ya maji kugira ngo atarebana n'umwami we. kusudi asionane na Bwana Mungu. Yabonanye n'umwami we, bahangana amaso ku maso, Hapana macho kwa ariko macho, yamaze kwambaza. sababu alikisha Ahandi Yesu yaciriye umugani Petero ngo hata mezali uba ushoboye kwiyambika mwana, kujivika ariko igihe kizagera bizakunanira. Imana iguhindure mushiki wacu. Biratangaje uyu munsi, biratangaje none. Kubwira mushiki wacu ngo wambaye nabi, kubwira mwene data imyambaro wambaye
b'Imana bagenda nka Yesu. Nawe ushaka kwigana umwami wacu, nawe dushaka kwigana umwami wacu, tumwubahe kandi dutinye ijambo rye. Bashiki bacu mu myanya yanyu, bene data mu myanya yanyu, ari mu myambarire, ari mu mivugire, mutinye umwami wacu. Yababwiye ngo wambaye nabi, wumve ko ari Faroli. Ibyo ngibyo ndabituramo n'amaboko n'amaguru, n'umutima wanje, n'ubwenge bwanje, n'imbaraga zanjye zose. Petero ati, siweze kusubutu kuona na Mungu ni kibauchi. Kibauchi. Amaje kwiyambika. Alipomaliza kuvaa, agiye kureba mahali. Akaona kama pale. Awe mifiyoke. Akaona samaki kuivya. Naona Petero alikuwa. Petero akisema eti ifi iri samaki hii ina harufu nzuri. Agarije urarota bayisenge. Uriya mutima gufite impumuro nziza. Wagira ngo gwatekeye muri kandi koko bari gwatekeye muri ijambo ry'Imana. Umenye ko atari ibya Shelani, atari ibya Didas, atari ibya Kabanyema, ahubwo ni parole ivuye ku Uwiteka. Iconjomere nawe ubuguti ni byiza amagambo y'Imana. Uzaconjomera uti? Uzaconjomera gute? Utaenda kama uconjomera amagambo y'Imana. Kula maneno ya Mungu, kuyumva, kuyasikia, nyuma yaho ugashira mu bikorwa. Bali unatia ndani ya matendo. Bashiki bacu mu mwanya yanyu, dada zetu ndani ya nafasi zetu, bene data mu myanya yanyu, ndani ya nafasi abakozi bose mu myanya yanyu, ushaka gukora icyo azakora cyose agikore mu mwanya. Imana iri kuduhindurira amateka. Imana yacu Imana idahinduka, ariko iyo ishatse kuguhindurira ikutandukanya n'abakobwa ba Kendaki, ikagutandukanya n'abasore ba Kendaki, yashaka kuguhindurira ikagutandukanya n'abaturage b'i Sodoma. Bibiliya iri kuvuga ngo kugaruka k'umwami uzasanga abatize imibereho yabo imeze nk'iyi Sodoma, imeze nk'iyi Gomora. Isodomo barabirasi, Isodomo bambaraga nabi, Isodomo barabasinzi, Isodomo barabasambanyi. Ariko ijambo ry'Imana riri kutubwira ngo ibyo byose Uwiteka ari kutuvunira ngo tubigendere kure. Ababyemeye ni bande? Wanayokubali Imana yacu, Mungu wetu, Imana idahinduka, ariko ni Imana ihindura. Mungu anayebadilisha, ihindura umugome, anabadilisha kufanya mtu mzuri. Kandi Imana yacu, Mungu wetu, yibuhinduye. kabla kubadilisha, bakubona wahinduka, kono libadilisha, ije kuguhindura, kubadilisha, iza yonyine, na kwayo pekee, ikaza mu murimo, igakora operasiyo zose. Wajya kureba Gerard, wikubitaka ku gatuza, yabona mwene se, akavuga ngo uyu ni grand frère, uyu aransumba, uyu ni mukuru, uyu ni mukuru wacu. Ariko biratangaje, lakini nashangaza kubwira padiri, kumwambia kasisi ngo umubatizo w'ukuri wa kweli ni mu izina rya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. akubwira ngo Takwambia no, urabwira umudivu, tamwambia Adventist bati Imana yahinduye amateka, Mungu alibadilisha historia y'abana bayo, ya watoto wake. Batizo ni mu izina kwa jina rya Yesu Kristo, akazana analeta godori. Angalia, ngo Yesu ati mabigishwa, Yesu akatuma wanafunzi wake ndani ya mataifa, akawaambia mugende mubwirize abasizera bose muzababatize. Barabikoze, walifanya. Basi ba Petero nibyo Petero walifanya, Petero bakoze ibyo Yesu yabategetse, baragiye babatiza mu izina rya Yesu Kristo. Niyo mpamvu, ndio sababu tunajengwa, itorero kanisa lirubatswe, linajengwa, Eglise kanisa etre bati yubatswe, linajengwa, urufatiro msingi rw'intumwa mitume n'abahanuzi na manabii. Kandi Yesu Kristo ni wewe ndiye jiwe kukomeza imfuruka, naye kupongeza kuta. Tuba
yubatswe ku mtumwa, asiyojengwa kwenye yubatswe ku bahanuzi, Jengwa kwa manabii, yizere kazajya mu ijuru. mwamini Yahindurirwa. abadilisha Imana ihindura, na Mungu maze nayo akubadilisha, imuhindurira. Apana naye Dufite Imana ihindura, ishoboye guhindura imibereho yacu, ishoboye guhindura imibereho yacu. Yahinduye abasere, nawe ushaka yaguhindura. Yahinduye abafurere, nawe ushaka yaguhindura. kubadilisha. Ni agahinda gakomeye Ni huzuni kugira ngo utahe uko waje, kusudi urudie vile utahe ulikuja, udahinduriwe. urudi bila kubadilishiwa. Ni bande bakeneye ngo Imana ibahindure. Kaji Mungu Imana abadilishe. ibahe mu izina rya Yesu Kristo. Nanjye ndabishaka. Keneye Imana ihindura, iyo idahinduka inkoreho ingendo yacu ihinduke, Inendo wangu ibadilike. igukoreho imivugire yawe ihinduke, igukoreho imitekerereze yawe ihinduke, igukoreho imivugire yanjye nanjye ihinduke. Ahasigaye duse n'abana b'Imana. Tufanane na watoto wa Mungu. Aburahamu, Ibrahimu, sohoka toka uve mu gihugu cyawe, toka nchi yetu, uje mu gihugu nzakwereka. ona nchi nitakwambia. Ingerayo. Fika, Ntutinye. usiogope. Izina rya Aburahamu, Jina la Ibrahimu, izina rya Aburahamu jina la Abrahamu, nzarihindura, nitalibadilisha. nzaryogeza, nzaryamamaza ryitwe Aburahamu. Ibrahimu, Imana yarabikoze, ntabwo yabikoze. Fanya hakunifanya. Imana idahinduka, yahinduriye Aburahamu, yahinduriye Aburahamu, imwita Aburahamu, ihindura Sarayi, imwita Sara. Iyo Mana ihindura, n'izina ryawe ushaka yarihindura, izina ryawe mbere data ushaka nawe yari guhindura. Jina lako laweza Ufite kulibadilisha. Imana idahinduka, ariko irahindura. Lakini anabadilisha. Ibyari byarananiranye byose, Kwa imeshindikana yote, Imana ishoboye kubihindura. Mungu ana uwezo wa kubadilisha. Wari uri umurozi, Alikuwa mrozi, yaba umuririmbyi. anaweza kuwa Wari mwimbaji. uri umurozi, yaba umubwiriza butumwa. Iyo Mana ihindura, ni kuyinginga nawe nakubwira ngo bisaba Imana uyibwire ngo nanjye mpindure. Nanjye ndikubwira Imana ngo Imana nimpindure, Mungu anabadilisha. kubera yuko Sababu umuririmbyi yararirimbye mwimbaji avuga aliimba ati, eti, mwami wanjye mfalme wangu umpindure, nibadilishe. kandi umara kumpindura Kisha nibadilisha umpindure icyuma cyawe, kile chuma chako, umvugute kandi uncure, pia unifue kugira ngo uhore ukoresha. Uwiteka ntabwo yagukoresha utarahinduka, usabwa guhinduke ugaragare ko wahindutse, kuko Imana igutume mu murimo. Ntabwo Imana yagutuma mu murimo, umurimo wayo na kazi yake. ushimangiye umutima. Ntabwo Imana yagutuma mu murimo wayo ugifite urwambano. Ntabwo Imana yagutuma mu murimo wayo nugerayo urahotora impinga z'abandi. Ntabwo Imana yagutuma mu murimo wayo ugifite irari ry'ubusambanyi. Tamaa ya uzinifu. Ntabwo Imana yagutuma mu murimo wayo ugifite irari ryo kunywa inzoga. N'ubu turi kuvuga hari abafite inzoga mu mazu yabo, ariko ndi kubabwira ngo muzite muri trashi kandi bahindurire. Mungu awabadilishe. Duhamagaye ngo umuntu waguze ka divayi kari mu nzu, Tukiita mtu aliuza divai kwa nyumba yake, ubwo yabaga afite, nawe unajua kama unaweza patikana, ntabwo yashira ukuboko hejuru, hawezi kuweka mkono juu, ariko umutima we lakini moyo wake namwambia suiseme, wavuga atahawaza, suiseme unapona, wabivuga atahawaza, suiseme unarudi ariko nikipona, undi mutima lakini moyo mwingine namwambia, umubwira ngo mwambia eti waache, wacha, uri kukubwira ngo byihorere, nikwambia acha, ni umurinzi. ni mwangamizi, Uri kukubwira ngo wabivuga, nikwambia usiseme, ni umucunguzi, ni mkombozi ari kugira ngo aguhindurire. na kubadilisha. Imana yacu Mungu wetu ni Imana idahinduka, ni Mungu ambaye habadiliki, ariko ni Imana ihindura. lakini Mungu anayebadilisha. Ninayemeka ni Imana ihindura, Bali kama ni Mungu anabadilisha, kubera yuko sababu yahinduriye Aburahamu. alibadilisha Igihe Ibrahimu yari yitwa Aburahamu kwa Abrahamu, imwita Aburahamu. kamuita Ibrahimu. Igihe Sara yari yitwa Sarayi Kwa Sarai imuhindurira kwitwa Sara. kabadilisha kaitwa Sara. Si ibyo gusa, Si ile tu, bari mu zabukuru, walikuwa katika ahandi mkono twasomye pale tulisoma, yamuhaye umwana alimupa mtoto, wari ingumba alikuwa tasa, abyara Isaka. amezala Isaka. Indirimbo iraririmbwa ngo Bibi naimba wari ingumba abyara Karindwi. tasa, amezala Aburahamu wari Sara. umusaza, Alikuwa Imana mkongwe, imuhindurira izina, anambadilishia imuhindurira jina, nk'umusore. Badilisha Sarayi kijana. wari Sarayi imuhindurira kuba Sara, Akaitwa wari Sara. umukecuru Alikuwa mkongwe, imuhindurira kuba ingumba. Akaitwa Abyara Isaka ari mu zabukuru. Akamzaa Abantu Isaka bari cyane. mu rutwambaro, Bwana
wanamcheka akiuza nguo, babona atsigati yakana wanaona mkumbatia mtoto yahinduriye Sara aliyembadilishia Sara, ukeneye akana k'agahungu, ukeneye akana k'agakobwa, nawe Imana ni muhindurire. Kuko yahinduriye Sara na Aburahamu, nawe ni muhindurire. Iyo Mana irabikora, iyo Mana irabishoboye. Ni Imana idahinduka, ariko ni Imana ihindura. Ishoboye guhindura uwari ingumba akabyara karindwi, ishoboye guhindura uwari urwaye agakira, ishoboye guhindura Petero wari umurobyi w'isamaki akaba umurobyi w'abantu. Hepfo ku murongo ukurikiyeho ulisoma Kabagema. Soma twumve, soma tusikie umurongo kwa shahidi 22 wa 15 Nuko bamaze kurya, Yesu abaza Simoni Petero ati, stop, simama hapo. batari barya, Kabla hawajakula, batari bahindurirwa, hawajabadilishiwa, ambaraga bari bafite hakuwa na nguvu ya kusema, ambaraga bari bafite zo kuvuga, hakuwa na nguvu. Nibasomwe Wende walisoma, nta numwe wigeze kuuliza kila kitu, lakini hapa umajije kurya. umekwisha kula. Niyo mpamvu mwene Kwa data, sababu ndugu, niyo mpamvu mushiki wacu, sababu dada, hamagaye umuririmbi, kama tunaenda kuimani, kumbi tuparole, niyo ashiraga indirimbo, akavuga ngo zariye zirashima, kula zinashima, zimaze kurya ngombwa zishime, zimaze kurya ngombwa zivuge. Imana igeze kwa Aburahamu itari yarya ntabwo yabahaye isezerano, itari yarya ntabwo yavuze. Imana nigera iwawe uyakire, izagendera ntakivuze. Nigera iwawe ukayakira, ukaganira, izabiguhinduriye amateka yawe, izahindura ryari, ariko mucanye nayo mugasangira, muhurira na bene data ku meza, ku gicaniro, muhurire ku myumbati yo mu rugo, mihogo ya nyumbani, no kujya mu ijuru mugapiririmba. hamtuimbe. Nuko bamaze kurya, Yesu abaza Simoni Petero ati, Simoni mwene Yona, urusha kuba kunkunda? Subiramo, Rudia ndani. Nuko bamaze kurya, Yesu abaza Simoni Petero ati, Simoni mwene Yona, urusha aba kunkunda? stop. Hagarike. Akisha maliza kula, Petro ishashiba, ashoboye kuvuga, ishasema. Mwami Yesu aramubaza, Mfalme akamuuliza Simoni mwene Yona, mtoto wa Yona, ushaka bene sio kunkunda? unapitisha watu Ukunda kuruta abagabo pendo zaidi ya hawa? Aramusubiza ati, ye mwami uzi ko ngukunda. Imana yacu, Mungu wetu, Imana ihindura, Mungu anayebadilisha, Imana ireba, Mungu anayeona. Petero abona ntacyo tunaona, abona Imana ireba mu mutima, aravuga ati nimbivuga ari igihe ndaba mbere, ariko Imana ireba mu mutima, nindeba nawe nikureba, nawe nikureba, n'abariya nibareba, twese Imana ireba mu mutima, niturebera n'ibirimo, nisanga bidakwiriye iduhindurire. Imana idahinduka niduhindurire, ireba urukundo dufite niba rwuzuye, nisanga rutuzuye duhindurire, iduhe urukundo njye nawe, Atupe upendo mimi na wewe, kubera rukundo, sababu upendo niwe mwami mukuru, ndiye mfalme mkubwa reka mugabe bwawe anayeamuka ufalme. turavuga ntabwo azajyayo. Asiyokuwa na upendo Simoni mwene Yona, urusha abakungu zaidi kupenda. n'abandi, Akasema mwami mfalme, nawe urabizi na unajua ko ngukunda, na kama ninakupenda. mukurikireho. Soma Aramubwira ati, ragira abana b'intama banjye. Yongera kumubaza ubwa kabiri ati, Simoni mwene Yona, urankunda? Ubwa kabiri, mara ya pili arongera aravuga ati, akaongeza kusema eti Simoni Simoni mwene Yona, mtoto wa Yona, urankunda? unanipenda? Zamuka, Panda juu. Aramusubiza ati, ye mwami uzi ko ngukunda. Aramubwira ati, ragira intama zanjye. aramubwira ati, Akamwambia noneho sasa
uziko mukuru. Unajua kama ninakupenda. Waramubwira Isa akamwambia kuva unkunda hivi unanipenda, umurimo kazi wo kuroba amafi, akuvua samaki, kujugunya urushundura na kutupa nyavu na guhindurisha. na kubadilishia. Imana ihindura, Mungu anayebadilisha, Imana idahinduka. Mungu abadilike. Imana idahinduka Usiyebadilisha ishoboye guhindura. naweza kubadilisha. Yahinduye Petero, Kisha Petro kura mu bwato, ndani ya umuhereza kuja kuroba abantu. kwenda kuvua wao. Namubwira iti Namwambia noneho kumukunda unanipenda, gira umukumbi wacu. chunga Nawe kundi la nimukunda umwami, kama unapenda mfalme, nagira umukumbi. chunga kundi la Bwana. Hari umukumbi ufite Na kundi wewe ubwawe, wewe pekee uko kundi la Bwana, wewe na nyumba yako uko kundi la Bwana. Ese niki kiri mu mutima wawe? Na ndani ya moyo wako upendo, ichuki. Imana yahinduriye Petero, Mungu aliyebadilisha nawe watu, nikuhindurire. naweza kubadilisha. Soma ukurikiyeho. Soma ifuatayo. Iriya turuwatemo. Umurongo wa cumi na karindwi. Ibihamya ni bitatu. Washuhuda ni watatu. Aramubaza ubwa gatatu ati Amubaza ubwa gatatu. Uliza mara ya pili, hakuachia pale. Ubona mwene so. Ona ndugu Ari kukubesha Angana baragukunda. na kupenda. Yagera hariya akumva wapfa. Anaweza kufa. Niba mwana atakubwira ngo aragukunda, yagera hirya akakuvumbira ku gahera, akagukubitisha inkuba. Ushaka nawe ahize gatatu. Abashe barakoma kumubwira. Akabwire umutima we ugendane n'ubuziranye. Mwambie mtembee pamoja mkijuana. Na hivyo kuvuga ngo urakunda. Sema unanikupenda. Wagera hariya Yafika pale icyamuhita. cha kumpitua. Kumba nanagera ndiwa. Yafika kwako. Kumba nagakopo k'amazi. Unaweza kunipa kupla maji. Hariho n'utagenda mu modoka. Kuna mwenye aweze kutembea ndani ya gari yake. Ijambo ry'Imana riri gukora ibi. Neno la Mungu nilikusema wazi. Niba uteranye Kama unakusanyika waba uri n'umushitsi, hata uko mgeni, tabia zetu ni tofauti. ingeso zacu zinatandukanye. Ingeso zacu ni iz'abana b'Imana. Tabia zetu ni za watoto wa Niba uri Mungu. mwene data, Kama uko ndugu ukaba ufite imodoka, na gari, ukaba wumva ko nta mwene data nasikia wayigenda, unaweza kutembea ndani, unajichimbia shimo. ulikwichukulira ugowo. Abateranye mwese Waliokusanyika nyote, narindi kugira ngo nilikuwa nabidi eti umuntu wese kila mtu yote waba ari umukire anakuwa tajiri, akarara ariye kawaje makaburara, anakula usiku kawa gemana lala njaa, akanywa fanta yabona Eugene ahimutse anakunywa akayirisha, fanta, anaona Eugenie anaificha, ntazaja mu ijuru. hata ingia mbinguni. Ubukire bwa mwene data n'ubw'abafana. Utajiri wa ndugu ni wa ndugu wote. Inzu ya mwene Nyumba ya data ni ya ndugu mwene data. ya wa ndugu Ya yetu, mwene data ni ya mwene ya data. ndugu wetu, Ibyari ibyo byose mwene vile data vyote ni ibyacu. ni vyetu. Mwene data Ndugu. uzababare afite ikintu. Usiumie kama iko Uzababare rimwe gusa moja tu, ari uko yagiye mu ijuru akagusiga. kwenda mbinguni na kuacha, Uzaba uhuye n'ingorane. utakuwa umekutana shida. Twaje muri iri shuri tujye gushaka agakiza. Tafuta wokovu, Agakiza tuzakabona ari uko natwe dukijijwe. basi tuokolewe. Avance. Endelea. aramubaza ubwa gatatu ati Simoni mwene Yona urankunda? Petero Ni neno la Mungu. Petero yabazwa nuko amubajije ubwa gatatu ati Petero arababara ati Petro akamuuliza, amubajije gatatu. anamuuliza mara ya tatu. nuko aramusubiza ati mwami umenya ibyose uzi kandi ko ngukunda. Amen. Imana yacu Mungu wetu ntabyo byose, ariko Imana yacu si byose. Imana yacu ni Imana idahinduka, ariko ni Imana ihindura, kandi Imana imenya byose. Ireba mu mutima, ireba mu ndiba y'umutima wawe, na bya bintu basize mu rugo byose. Imana iri kubireba. Niba harimo ibibi, nugera mu rugo ubite hanze, uvuga ngo ibi Imana ntayibyemera. Ibi by'Imana itemera ntacyo ndabyanze. Nugera mu rugo imyifuriza yawe yose mibi yiyambure, uvuge ngo ngeneye ko Imana impindurire.
Imana yacu ni Imana idahinduka, Mungu ariko ni Imana lakini ihinduka. Mungu akubadilisha. Ireba no mu mutima, Tazama ndani ya we moyo. ureba ibya hano hasi, Tazama mambo ya hapa. ukareba ibiri mu mugongo gwacu, ariko we bahitiranya ikambukiranya n'uburozi buri mu mufuka n'imbigi mushegereyeho. Imana irazizi. Unazijua. Dufite Imana idahinduka, Tunaye Mungu abadiliki, ariko irahindura. lakini abadilisha. Nibura dusomera Zaburi Nala tusomea Zaburi 39 umurongo wa 130 na shairi ya 6. Ya 5 na ya 6. Turasoma uzira kwa Yesu Kristo. Amen. Ungose inyuma n'imbere. Imana yacu, Mungu wetu, Imana idahinduka, Mungu abadiliki, ariko ni Imana ihinduka. lakini Mungu Imana akubadilisha. yacu Mungu wetu ntacyo wayihisha, hawezi kuficha, nta nicyo wayikorera, ariko yo lakini hayo Mungu anatuzunguka natuzungurutana twese, mbele imbere na nyuma, mbele na nyuma, ku mubiri inyuma kwa mwili nyuma no mu nda. na ndani. Ungose imbere n'inyuma. Ushyizeho ukuboko kwawe. Ntacyo wakorera Imana, ariko ikurambuye ukuboko. Ibyo wakora byose Tenge nafanya Imana chochote, ikurambuye ukuboko, ishaka yavuga ngo ndakuhotoye. kuua Ntacyo wakora, waweza kufanya kitu, ntawayivuguruza, ntawayituma mu ngoko. Ni Imana idahinduka, ariko ishoboye guhindura. lakini naweza Ushyizeho ukuboko kwawe, kwa mkono wako. Kumenya ibikomeye bityo ni igitangaza kinanira. kumenya gukomera k'Uwiteka ni ibitangaza bikomeye, Ishara kubwa biratunaniye ndo twabikora. chosha tuweze kufanya. Kuransumba simbasha kugeraho. Nabyumvise, Mmebisikia? kumenya ibikomeye bityo Mambo ya ni kuchosha, igitangaza, ishara kandi icyo gitangaza ishara kiratunanira, inatushinda. ntabwo tubasha kukigeraho. Imana yacu ni Imana idahinduka, ariko ni Imana ihindura. Igeze mu bukwe bw'Ikana ikora ibitangaza, igeze kwa Yayiro ikora ibitangaza. Akafanya ishara, Ni Imana idahinduka, ariko ni Imana lakini ihindura. Mungu akubadilisha. Ungose imbere n'inyuma, Zingira nyuma na mbele, ungose inyuma ndani n'imbere, na ndani, ushyizeho ukuboko kwawe. mkono wako. Kumenya ibikomeye bityo ni igitangaza kinganira. Kuransumba simbasha kukugeraho, ntawagera ku bitangaza by'Uwiteka. Niba ushaka ibitangaza by'Uwiteka, ibyo wari urimo bivemo, ureke Imana iguhindurire. Imana idahinduka nihindurire abateranye. Imana idahinduka nihindurire abarwayi bakire. Imana idahinduka ireba mu mutima, iheba atizeye ibahereze kwizera. Imana idahinduka abadafite ibyiringiro ibahereze ibyiringiro. Imana idahinduka ihereza abafite intege nke ibahereze imbaraga. Nanjye ndabikeneye. Iyo Mana ihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Imana ishoboye byose. Mungu ni muweza yote. Imana irakomeye. Mungu ni mwenye nguvu. Umva neza. Sikia vema. Noneho murebe, Leo muone Yesu niwe Yesu ni yeye, wa mugabo wateye umugongo ihema. piga kisogo, Ntawe wabishobora. hauwezi. Itegereze urebe, Yesu Kristo ni wa mugabo Ile mwanaume wateye ihema umugongo. kisogo bashe. Sijui kama nasikia maneno haya. Kandi wabwiye Sara Namwambia Sarai ibyo yatekerezaga mu mutima, yake ndani ya moyo. ibyo Sara yatekerezaga byose Sarai alikuwa anafikiri mu mutima, ndani ya moyo, mu ihema. ndani ya bashe. Ijambo ry'Imana Neno la Mungu riravuga mu Baheburayo ndani ya Waebrania ibice 4 sura hii umurongo wa 12, shairi ya 12 yaravuze iti, anasema eti ijambo ry'Imana neno la Mungu rifite lina imbaraga nguvu kandi pia rikagira ubugi. inakuwa na Ijambo makao. ry'Imana rirahinduka, rifite ubugi. Ibyananiranye rirabikatagura, ibyananiranye rikabicagagura, byose bikagira intege nke.
ijambo ry'Imana rifite ubugi na makali buruta ubw'inkota. zaidi ya upanga. Inkota irakarishye. Najua kama Ijambo upanga ry'Imana rirakarishye kuruta inkota. Ijambo ry'Imana rifite ubugi buruta inkota. zaidi ya Rifite upanga imbaraga, na nguvu rifite amugi na makali impande ibiri. pande zote. Rikubita kwa Aburahamu, rigakubita kwa Sara, rigakubita kwa Gerari, rigakubita kwa Anuarite. Tuangalite Buri muntu ku giti cye. kila mtu kwa binafsi, Gukizwa ni ku buntu, Ndani kwa ariko neema. buri muntu ku giti lakini cye. kila mtu binafsi. Ubugi buruta ubw'inkota. Makali zaidi ya upanga. Yamugi abiri Makali pande zote. rigahinguranya ndetse Inapiga inapenya, kugeza ubwo nafikia mahali rigabanya ubugingo, na sehemu rigabanya ubugingo n'umwuka, sehemu wa kiroho, rikagabanya ingingo n'ibishokoro, rigabanya ingingo nagawanya sehemu n'imisokoro. na ndani ya moyo, Imisokoro ni kama mifupa huko, ndiyo rikagabanya ingingo n'umusokoro, nagawanya sehemu pamoja na mifupa, kandi rikabangukira kugenzura ibyo mu mutima. nakimbia haraka kuchunguza vya Iyo moyo, wabihisha, hatunaficha, iyo waceceka, hatunyamaze, iyo utakwihana, hata hutubu umutima wawe uragukomanga ukomenya zambi, ukomenya zambi, wenda utubu, wenda kutubu, ariko kwihagararaho kwawe uzakuzanira kurimbuka. itakuachia kwa Abanyabyaha uyu munsi mwe kubisubirana, imitima yanyu iri gukomanga, nubisubirana uno munsi urapfa, ariko nubyihana urakira. Ni ijambo kandi buri gihe ni neno. iyo umuhanuzi aje Nabii kama yazanaga ijambo kama neno, kandi yabaga alikuwa anaishi, ari ijambo ni neno rigenzura ibitekerezo nayechunguza mafikiri bwose bwo mu mutima. ndani ya moyo. Ijambo ryabaga rigenzura Neno lilikuwa ibitekerezo linachunguza zose ziri mafikiri mu mutima. yote yenye kwa ndani ya moyo. Ibyo byakorewe muri Yesu Kristo, ilitendewa ndani ya Yesu Kristo, kuko yari umwuzuro alikuwa amekujaa wose w'ijambo wote wa ry'Imana. neno la Mungu. Yesu Kristo Yesu Kristo alikuwa utimilifu yari umwuzuro wa byose, wa yote. wa yote. Kandi Imana Pia Mungu yaravuze iti, alisema eti uko byari biri mu minsi y'i Sodoma, siku za Sodomu niko bizaba itakuwa mu minsi yo kugaruka siku k'Umwana ya kurudi w'umuntu. kwa mwanadamu. Icyo gihe ubusa ni byinshi, Ni mengi, ubusambanyi bwari bugwiriye, uzinifu ilikuwa inazidika, ubwicanyi bwari buhari, uwazi ilikuwa inazidika, kwangana byari bigwiriye, chuki ilikuwa kwanga inazidika, ijambo byari neno la bigwiriye. Mungu ilikuwa inazidika. Uyu munsi niko Na leo bimeze, vile umuntu viko uramubwira ijambo tunamwambia neno, akibwira ngo anajifikiri kwamba ijambo riragenda ubusa. neno la Mungu Ijambo ni litarudi. ijambo rihindura, Neno la Mungu kandi ijambo linabadilisha. ry'Imana Neno la Mungu, n'Imana byose ni bimwe. Mungu ni mmoja. Bibiliya Biblia iravuga eti iyo yari Imana, yari kwa Mungu, ibyo nta busobanuro. hakuna tafsiri. Imana iyo ivuze Kama Mungu nta anasema, busobanuro. hakuna tafsiri. Bivuze ngo Aburahamu arabyara, bivuze ngo Sara aravuga imvumi ni imvumi. Ni Imana idahinduka, ariko irahindura. Ihindurisha itegeko, itegeko ryayo ni ijambo ryayo. Aburahamu umusaza ndamukwatse, uyu munsi wabaye umusore, urabyaye Isaka. Tanipa Isaka, Aburahamu ati ni amen. asema amina. Reka mbwire abakecuru batera, Wacha niambie wakongwe ambao walikusanyika, izo ntege ufite uzazamurwa, Imana uzakwambika imbaraga. takupa nguvu. Nuko mu itangiriro Imana Elohimu Mwanzo Mungu akaita yari Elohim. Elohimu, Alikuwa Elohimu.
ugaragaye mu mubiri w'umuntu alionekana ndani ya aho mwili wa nta mwanadamu. bisobanuro Hakuna yari tafsiri. Imana yagaragaye mu mubiri Alikuwa w'umuntu Mungu ntabyo gusobanura. hakuna Umuntu tafsiri. uzabipinga Atakayepinga, azabapinze ubumana. atakayepinga Bibiliya yarafite kuvuga ngo Mtakatifu. si ugushidikanya Kushangilia. ubwira ko ubumana burakomeye Siri ya Mungu kugaragara mu mubiri kuonekana ndani ya ikerekanwa mu mahanga yambaye mataifa, umubiri. kwa mwili. Imana yacu Mungu ni wetu. Imana yambaye umubiri. Mungu alivaa Ntabwo mwili. tuzabacira umugani ngo Imana Katika Impongo mizani, yambaye ipantaro, ahubwo Imana yacu yambaye umubiri kugira ngo njyewe nawe duhindurwe, kugira ngo njyewe nawe ducungurwe. Yambaye umubiri kugira ngo ihindure Gerari w'umunyamubiri, yambaye umubiri ngo ihindure Buhihi w'umunyamubiri, yambaye umubiri kugira ngo ihindure Venuste w'umunyamubiri. Mwenye mwili. Imana ihindura, yaba ishaka yaguhindura. Ndio kubadilisha. Ijambo twabaganirizaga n'ijambo. Tunamuongelesha ni yeye. Imana yacu ni Imana idahinduka, ariko kandi ni Imana ihindura. Yahinduye Aburahamu, yahinduye Sara, yahinduye Petero, nawe ni guhindura. Kandi nimara kuguhindura bizaba biri mu mutima wawe aho bikwiriye utangire uyikorere. Naho nuzikubita ku gatuza ngo ni jyewe pasitoro, ese warahindutse. Ngo ni jyewe mubwirizabutumwa, ahari waba warahindutse. Jyewe munyamasengesho, ahari uremewe waba warahindutse. Utarahinduka, Imana itaraguhindura ntabwo yagukoresha. Abana b'Imana bifurije guhindurwa n'Imana. Imana idahinduka nawe ntibahinduye. Imana idahinduka igenzura imitima yacu, urebe n'ibikwiriye hasigaye idukoreshe. Abarwayi irabakiza,